Bonsoir à mon amie Fadila, notre chroniqueuse, qui nous écoute sûrement, de Toulouse, à signer mes sincères condoléances, moi, toute l'équipe de la radio, et tous nos amis vont se joindre à nous pour lui présenter les condoléances. Mais vavas, et ça va de la forber. Moi-même, j'ai discuté avec sa maman aujourd'hui en direct à Tmazert, Louisa. خاص كل سلالة يا سيني غادي ربي جيم د سر د البركة فلاسيا فوربي. Moi je te dis Fadila, je suis vraiment triste. Je suis triste dans ces moments difficiles. On les partage avec toi de tout cœur. Amad Inkini, Amadim Doukalium, de Gadilan, de Gadila Radio, Amad Kahinas et Aix-en-Provence également. Tous les amis qui sont connectés et la Guinée, une pensée Ihem. Et ils sont avec toi. Voilà, on partage cette douleur, c'est des moments très difficiles, et c'est dans ces moments-là. Encore une fois, Yarbi Djaoun de Baraka, courage, et c'est Yarbi Mkanis de Rahma et l'Ijnes. L'Ounes est Miglat, Takun Khdarmi, Ilounes, ensuite Adnoural dans les studios, Fela et Asma pour le journal. L'Ounis est Miglat, il est tout juste 22h, passé de 5 minutes. سبن سيموس ذتريكا وانتقناس ديني مكة قرمع ذشتي راكيا ما كوني خضار بين سبن سيموس ذتريكا وانتقناس ديني مكة قرمع ذشتي راكيا ما كوني خضار بين ايوا كنت صدفة من البدا متفرقا سامر تهضر وربا شرقين تعذو سن غسن رنادات من دجمي سوفة تلسكم ديتي لين سغاس صوضنا قرب سغاس لكن مازال نخصنا ربح ضاربين غاس في مسن زيك تنسيو على الجرح المسمي في المكلوين نكوني الشاب كيحوس كيغرون يدن غدر وسما تميك ثونا بوسا غيخ ضاربين نكوني الشاب كيحوس كيغرون يدن غدر وسما تميك ثونا بوسا غيخ ضاربين Dénoncer à son peuple, aux militants bien sûr. Alors, on va tout de suite prendre un appel. C'est la Picardie. Malika Azoul. Oui, Azoul. Azoul à tous les auditeurs et en particulier à mon ami que j'aime beaucoup, Fadila. Donc, je suis vraiment peinée d'avoir appris la nouvelle. Et je te souhaite mes sincères, même si on s'est parlé, voilà. Donc, pour toi, j'ai souhaité justement passer afin que tu puisses m'entendre. Je pense que tu m'entends. Voilà, donc je te présente toutes mes sincères condoléances. Là, je suis vraiment, je suis pas bien. Voilà, donc je t'embrasse très 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 fort, toi et ta famille. J'ai eu ta maman, donc ça m'a touché énormément, ainsi que ta sœur. Sache que toute ma famille... Elle est très courageuse, sa maman. Je l'ai eu tout à l'heure aussi avec sa sœur. Oui, franchement, je le confirme. Oui, oui, tout à fait. C'est une... Très lucide, très courageuse. Oui, on a oui, discuté un très très bon moment. C'est vrai que quand on est ici et quand on peut pas y aller là-bas, c'est vrai que c'est une double peine, quoi. C'est très, voilà. très dur. Voilà. C'est très dur, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je compatis. Et Fadila, on est tous avec toi, on te soutient, sache que tu n'es pas seul. Voilà, donc ainsi que ta famille, et courage. Malheureusement, ça fait partie de la vie.
Voilà, donc tu ne serais pas la première et tu ne serais pas la dernière. Merci Je vais Malika. raconter un petit peu, voilà, donc je m'adresse à Fadila. Donc là, Fadila, donc je t'ai parlé un petit peu de moi aussi, hein, j'ai perdu mon père, il est décédé assez jeune, à 49 ans, donc d'un cancer. Ça a été assez dur, hein, donc je pense que, voilà, donc je te dis ça pour justement que tu sois courageuse et que tu continues à avancer. Je sais que tu es une personne assez forte. Voilà. Donc je t'embrasse très 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 fort et sache que je suis avec toi et je le resterai. Voilà. Merci Malika, merci beaucoup. Merci également. Voilà. C'est pour notre ami Fadila, bien sûr, Gaditi. Sinon, je vous laisse l'antenne ouverte, bien sûr, pour Wakinas Azim. On prend un autre appel, si Paris, Sami Azoul. Azoul Mohamed, Azoul Flam. Donc oui, effectivement, on peut pas appeler sans parler de Fadela, sans présenter nos condoléances. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est bien, c'est une femme ça. très courageuse, Fadela. Elle est vraiment courageuse. Et donc, on est tous touchés par ce qui vient de lui arriver. C'est vrai que le mot mais voilà, il fait الصبر et puis كاين سينا avec نقلا ذي الغربة ذات مثلا الكلية خاصة كان باش تزينا يا وثمثني يا يماس مي يقلا ذا كيك تواشلت عيني سي حوزاني حوزة يا غير كلية نعدى دوك سياقي دونك كتفكر ربي صبر ان شاء الله وان شاء الله بابا سام كان في الجنة. Et puis, il y a aussi, ça coïncide avec l'hommage à Matoub. Donc, Matoub, وفنت سيارة وفنت سيارة. الموسم Matoub مازال الثلاث قرحة. لا بغا مازال ابن الفينالة وني فينغان. ما وفان دمو د الفينالة de toute façon نظرة غنوي فينغان. إن شاء الله كان أي نفاي موس Matoub. أني فيرا أنوالي ديال واسك ثقبيلي فاي مصمعطو أسيفير. Voilà. Comment vous le voyez-vous à Alger à l'époque, Matoub Lounes, quand il chantait, c'est-à-dire les Kabyles d'Alger, comment il s'identifie à Matoub? Les Kabyles d'Alger sont les mêmes que les Kabyles de Kabylie, Mohamed. Non, mais c'est pas pareil quand on est à Alger, il y a cette nostalgie. Moi, je me souviens, j'étais étudiant d'ailleurs, mais quand on évoque Tadar, Thamour, Tanarar, Oudrar, Massensri, Matoub, il y a cette nostalgie, il y a cette particularité quand même. Exactement. Ben, كيما محمد زي Alger, لا عم نروح عنقالة وين يبغوني يشنا وتصغارة. Mais Ishna Matoub en 92, le cinéma L'Atlas, c'était Ramadan. Elle venait juste de perdre son père. Elle était en deuil, mais on pouvait pas rater ce gala de Matoub Lounes à Alger, à L'Atlas. La salle était comble. C'était juste magnifique. C'était magnifique. C'était mon premier gala. Matoub et même c'était le premier chanteur et voilà sur scène. C'était un souvenir inoubliable. C'était vraiment. Donc, tu vas des spectacles à Alger. C'était le premier et le dernier. Alors, je vais te raconter une blague alors. Et moi, tu vas les spectacles. En plus, c'est vrai. Alors, j'espère Hadja elle écoute parce que Khishagi Noun l'Arba. Il y a des darifs le Bahar. Youni Ramzi, il avait un baladeur CD. Donc, il y a ça dakhل بمن يمكن يا لقيتها كي قالت السدهم باش هذيك ياو. هذا ثوالغ صحاب الأربعة خلد تسناتنا ونعطيك زير تعمل يا دد يتفكونا ناس وجن ناس تزنوزو شغلني ناس شغل قصنت غشوت ناس وني مزوغن تسمع بس ناس عم بالادور سيدي ناس الناس تزنزو مقريتي الناس مخلوقة كيسورها ولا داتي تشدو مكذامان يغليها داخل بوماني الناس يكتزنزع يا ود السمع كي السمع الناس هي تربح الناس هي أخ أويث يزنزاست
يطفي ذاك يتشدو مكذا نيس مناطق يتشدو مذامان انا ساودي نيس لا صلاة تسيق نيس تسيق لا صلاة هذا يعني ما طول سي بور توا صاب الأربعة شنو ما تصل En tous les cas, merci beaucoup Samia. C'est ton appel et reste des amis. Merci beaucoup Mohamed et bonne continuation. Voilà, c'était Samia, c'était Malika. Bien sûr, il y aura d'autres. Bien sûr, il y a également Karina qui va essayer de nous appeler. Et bien sûr, on est triste ce soir. Bien sûr, Fadila, c'est plus qu'une amie. C'est voilà, c'est une sœur pour nous. Surtout moi, personnellement, parce que c'est notre chroniqueuse. On aime bien Matsenoualis Tsenchara. Et c'est vrai que quand on الموت محسوبة شوناتي عادين غادي تفار بيك وقالناها مي بون هذه نكين له. نوال أريوث انتزلت النظام المعطب له الناس روح أبابا روح تجستهدو إفاديلا وركفكر يلي نغمي هاكي لي نسيتي ساني ويا نوال أرماتيز اللي تاقي مية تاس يمدوكال تمدوكال أكا إذا دي سولن تاقيني كاهنة سي أكس أزول كاينة عبد محمد زلك ولد تكن خمزة ملكة يفويلة يحمد يشتمي سامية ولك ولد سولن سنة عطف الصحة. Puis effectivement, on partage tous et toutes la douleur de Fadila. C'est le moment de la Khanili, c'est le Wenegien. Nous toutes mes condoléances. C'est la radio Fadila. C'est carré comme ça, c'est le Wenegien normalement. Et je te remercie même que je te demande Mohamed. Il se zouare, mais zouare Dieu. Avec Saha. Tu as vraiment pensé à elle. Bah oui, mais c'est dans ces moments-là qu'elle a besoin de nous. Exactement. Et je le sais جدا. الدفكار بالصبرة يماس ويسماس ويسماس الحربات محرزة بنسمي يقينا انت voilà ça fait partie de la vie malheureusement c'est le cycle de la vie là et j'espère que تكمل بزاف يفشوا عليه سنة من سات on est tous avec elle on l'encourage toujours et on va pas la laisser tomber et باقي كنبدا محمد الدنيا même si لات الحوايج sur ma tube sur des festivals tu reviens tout à l'heure bien sûr les Marseille et tout, mais voilà, on est toujours triste, on n'a pas assez d'énergie pour parler de ça, alors... Ouais, je pense que ثمت المعطوب زمرات نشافي محسوب الحزن فاضلة إراقي voilà on va associer non seulement ça mais زمرات même la semaine dernière il y avait l'hommage de Zohra la semaine prochaine il y aura l'hommage de Matoub. Ça c'est la tristesse qu'elle avait déjà partagée pour Zohra et pour ma toute ça se gagne même voilà c'est un peu elle nous écoute même si c'est pas facile voilà, pour elle exactement. Et ce soir on est avec elle on est pour elle ce soir tout voilà. Ce qu'on va dire sur ma Belounas mais en même temps أقدر دقم ذقيسة أقدر يدس de tout cœur voilà c'est ça كل ما تصلت
Monsieur Aziz. Je remercie également les amis et tous les autres générateurs parce qu'elle avait vraiment besoin d'être entourée. Parce que rester c'est le moment où c'est pas évident. Je les remercie. Surtout je salue Aziz Arni كل الناس كريم يكون شنو قدم واحد الدنيا تنك قلاق الدنيا صحتك عينه قم في كانت مزوث روح أبابا روح ما تبلو الناس ميرسي للخطر السجن صحة الدم صحت ميرسي كذ الخلاوي غرور جور ذراوي ما تشيد الغرضي وثيقين وغثن تبغى انتين هذا بان الجنين عقلين ذكري وليدا مني قلت ما يفعل ربي وليدا نحكي سلحي في دم المدد يجلي ذي الجراس حسبيرني يقضى عيد الهلاك يشني وفرح غور زهي وحذر الشان ذا امير وحذر روح وين حمل روح وين حمل ولاذي المنام من دثويهن ندينا لحسن بوخام نسيت سياي وذا يفا يفتسلاك وين السلام سصور يسبر برد طلعام يبود الغمام كيم مدير الصبوح البارو وين حمل روح وين حمل وين حمل الحيفة في الحيف يلثلوث عرض والتماس ورد جراس وريف فالويثا غد دهن لاياس سقمي غي سحب واسيم ورغي شور غضليق في الريف نسكان سحي السيف ولا شفي غمر ثور غنشو حبل غارو
ولا شوية يقفتين السنين دي غرم وايا يا رب حنين مكيكاس في قيث عمذا ورنجهل ورنقارانين ورنتعوز ويا الدين انا رجال غاوين نظفر يا عزيز نفر روح بالمبارو Destination Kabylie. محمد علي أزول محمد أزول ولدي سلان تلدي سلان في الخير في اللون الساقينين الأربع نتيرة تغيوانتين إرجن ثدارت مازيرت ميقروح يون ورقاز أم قران وقنين الدم وحند أكلين يمد ضراط مظلتينز دي ثدارتي سنت مازيرت رقازاقين الفافاس تمداكلتنا فديدا فادي ثاقينين تسيني يخدمنا كذا راديو نتالتي قلنا لاكرونيكاز ذي تولوزي دي تكنفوذ أم قران راديو وذغنين اسم سلايت الثقفيليس ذات دوالان ذي ثدارت نتوريث موسى وعمار يتهجين المندن 25 الشهر جينيين يوكنين أدسمكتين يونو نازور أم قران وجينين المعطوب الوناس أما كنين يهجان يون وهيل أم قران يوكنين سقاسا جينين أذاقظن غدينين نبغى كان أغديني من غنزار أنواع قلان الفير تخن الناس تاقينين الوناس داني ذي فريقات يظلين يثلين ثم غران نسكسون أريطفن 4 وسان ذينا ذي طغوانت ندرع الميزان ماذي تذمايت من يقينين يدي ضرايون وسلاغنا يطلع فورماسيون يتلاوين يقتلين قخاما ماذك بوذراران يتوهقان يوثن تمغران سيا ذافلا ثقي تمغران نحب الملوك وذاني ذي قواضيا ما كان ينزران من يقينين يدي ضران يوث انتفاس كان غفليكو كارنافال في قردان لما كان يزران نزور مقران داك لي حياتان يقلين تمني اللي ثاقيا وارز امنزون يقردان يغال اثدارت الناس القيض مذقو قبيل لما كان يغني السوق نتلاوين سمنا يقعدان اكسلويس يقرزان وما كان تفرد ان تخدم اثمطوث ذينا وداني القزفون راد يضرون غاد يضران الساقينين يتكوماسي وسمي كثير نتدارت بولخو ذو خام قذلس دينا ذو قزفون رسفك 3 وسان يونو ميارو أم قران وقيض الطهر جوت يعني دي تزوزون اسمن يقينين كما ذو خام مولود أثمعمار يدي ضراي وتفسكا ثقر غلانت أفاين إيقانان الثكتاف
ما ذي ما ثقان يعني أنا سوهجايوس مغران تمقرات ثاني يعني الثلاث تقد زرون سنة 25 حشمة 30 ذي الشهر جنيه أما كنزران 20 دي ولايا أرديكين 1000 مغرية جنيه انت لاثة ما مكني يعني زرا ذي تزوجون إنسلا اللي قال ريلين وخا مقذلس إيروميون ذا قذ تزوجون لا معناه يلا دوغور ذي ثما وفلا نو وذي حكمان ثمرتنا ذي فقايات الساقيني ثغال تجميل ذقوقفون إنا شريفان وذي غني ديما ذي فقايات وخام نيذلس فقايات أريد تشوهقين ثفاس كان 11 أفسس ديت ثمازيات مالك سوفيروس مناقي كمل الضرايوت تمزيكانت في الديسان إيقوردان تقني ثلاث فيروس يوث انتذكلين إنزورن ما الشاب عقيل ما كنين زراي بضلع فوربين ذي المروك ما كنين سمنا يقنين إقمضل ذي الخميس مليانا ما خديجة جمان اللي الجمعة السريج ناطن غماس يخدمن ذيك مطافوسين ما كنين السنية يون لوفرازينس يكذموت من البارين خديجة جمان سبو الدوال في وسلتيسي عشان ذي المروك وذي غنين ثم عيشتيس ذي الجمعة السريج وذي غنين ثم عيشتيس ذي السداويت من الجزائر وذي غنين يخرج شيء اسمنا يقينين نسميها ولد براهم الثنيان ذي وثن تزريقين ذي الجزائر ماذا ثموران الفراني ذي الكندا ذي مونريال لكن زران تذكلين تذلسات تيقران تجميطان قرات ناس مكتاد الوناس معطوب وذي غنيت نشد السمانة يقينين أطاسي نزوران يقبضنا ردينا شنان إلمند الوناس يرسن كماليك مان أذوياض ما ذو قدال ما كان ينزران رشاسان بين النفقايث سولا سالفة وسلغماية علي فرقاني وكنا ذي ليسا سوقا ساقيا ما لاجياس كان ذازدين أي جودين إكسنيان أك تملي لثاقين أسقواس أقيني وذاني يضرديون للتورنوان ذي سدال في الجمعان السريج سمانا يقيني وقين ذي التورنوان يمقرانا اللي فيتيرون أما كنين ثقفوش ثغال إوراش أمقلا أما كنين راسيني غي فادينا ثمدا قلتلنا سيسمي وسيسم لا راديو بلوريال سيسم بذي قدشن ذي ثمورث القضايا ناطلق لي وين في السنين